abagabo bigeze kuba mu mihana bakagenda ntanda bateye, abagabo bigeze kutateranya bakuye umurimo w'Imana neza, abagabo w'Imana none basigaye mukomeza baguhisari bose wasomereza zandi ayi mona we iyo nibuse muvuzi nkwibuka gombero nzanuva komera vuga uwo tugara muzuzi Imana we uwo tugara w'Imana wari ukuntu banyapeya n'abasendege n'abandi bose batwinjiyemo abanyamahimba bakoze Imana we iyo muryamye we ingera yazabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe zabona ibyo twizeye byose iby'umutima taratekere tuzataramana abera bose banesheje umubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere mbega umunezero tubonye Yesu. Haleluya. abagabo bigeze kuba mu mihana bakagenda ntanda bateye, abagabo bigeze kutateranya bakuye umurimo w'Imana neza, abagabo w'Imana none basigaye mukomeza baguhisari bose wasomereza zandiko Satani yashatse kundiganya umwana wanje w'imfura rimwe na rimwe iramfeshe twari gutuyahanira muri shaka umundiganya atangira kuja kugenda nabe nasaka mubwira bikananirana ngumbuce umunsi umwe ndavuga ngo nguko nyine ndaze ndemeye Satani amshara umwana imfura yanje yijane nari maze gusaba igitabo cy'umugabo witwa ngo ni Kisofu Mwakasege yavuze baraka ya muzaliwa wa kwanza umugisha wa mwana w'imfura ndavuga ngo Satani jane imfura yanje yamigena ciciki zuka saa 7 z'ijoro ndagenda nja kumusoza ahantu bari kure cyane mushike nubikida mu kime ntitaye ngo ni musozi niki nibwire Imana ngo Mana sinukwemera ko Satani ndiganye imfura yanje wamba sinobzemera mukorera uziko nta mahimba ngambamo nza gukorera kumanywa n'ijoro ngarura imwana wanje w'imfura Imana iramungarurira usiga tujana ku musitari abashumba bakene masengesho yayo muzi siri hanga muzi AI yateye ni ngiyi zibavuze ngo bamakongera ngo TikTok n'ubundi gusa ngo abantu bose ababonye uburenganzira abantu kera nganti bamuntu oguzitinywa ngo ubwira umuntu ombona kubona ariko kubera ko YouTube zabaye bari mu kuvuga nti yo kwica wanga bose hari bamwe batokwicara ngo muvugana ariko akaje kubicisha hehe niko nguko nyine amen ariko abashumba dukeneye support y'abamusasha amen dukeneye abadushikira sengesho ryo gusemera abayobozi n'icyifuzo cya gatatu cy'umuyombe cyakabiri nako ko twaratuvuze cya gatatu ngo nugusengera itorero kanihute icyakane ngo nugusengera abayobozi b'igihugu ba leta ko Paul yaravuze ngo musabira abami n'abatwara kugira ngo tugiye gute tugirama amen wanesa sifiwe icyifuzo cya gatanu ngo nugusengera abantu bose batarakizwa bataragiza tubabajwe n'abene bacu bagikorera Satani ariko Mana wabasha kubakiza wanesa sifiwe icyifuzo cyanyuma no gusabira abakristo bakira abana mu by'umwuka ahangaha wenda umwanya n'utubwira n'tumona umwanya tuzoganira ni utabona tuzogira gutuko sinagiteguye hano abana bitwa n'impinja zo mu mwuka batarakura
bagira indwara 19 baza barwara. Nivuga gutyo gatinda. Amen. Amen. Abo bana batarakura mu mwuka bagira indwara 19 iya mbere ngo bahora bavuga ngo bazabambonera. Bazabansuzugura. Ni indwara. Umuntu wese uvuga izo ngibyo n'ukuri simvuze so gutera igipindi aracarwaye indwara y'umwuka. Cyari umwana azafatwa niyo ndwara. Umwana w'umwuka azafatwa niyo ndwara. Izikunda kumufata. Ngo jewe ngo ntibantoye ku president ngo bwa korari ngo ntibangize gute ngo bazabambonera. Tabazi bakubonera ikibazo ufite indwara y'umwuka. Izirwara abandi abatarakura. Izindi 18 oye gasuzo risomo sino naje kwigisha nirindi somo rinini cyane. Izo niyo masifuzo bitandatu agomba gusengera. Reka ngaruke rero nihuta kugira ngo ko numva igitaramo ko nabona igitaramo cyamanutse kugira ngo mutarame mbone gutera. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo rya mbere twari tuvuze ngo ndagenda koresha mu Giswahili cyane kuko nabiteguye mu Giswahili. Muramba biratakuna kuvuza. Ariko ndazagenda gerekana ndabisobanura. Ijambo cyifuzo cya mbere agomba gusengera. Agomba kwisengera ubwiwe. Akisengera amagambo agera kuri 5. Ijya mbere. Haleluya. Igihe cyose ngomba gusaba imbabazi imbere y'Imana. Haleluya. Yohana yanantsira ngo umuntu navuga ko atagira icyaha ngo abayise Imana iki y'inyabinyoma. Ducumura muzo tuvuga, ducumura witekerezo, ducumura tureba, ariko icyifuzo cya mbere ngo agomba gusengera akwira Imana ngo Mana we mbabarira. Yohana yaranditse aravuga ngo bana bato ngo ntimugakora icyaha. Ariko nihagira ukora icyaha muze mwibuka ko dufite umurengezi wacu Yesu. Aravuga ngo umuntu niyihana ibyaha byiwe azagira gute azagubwa neza. Ariko ubyishe ngo azagubwa nabi. Agomba guhora yisabira ngo Mana we mbabarira. Ejo nijoro naravuze niba ejo kumanywa navuga ngo hari amasengesho y'uburyo bungahe butandatu. Ariko araho azafata ku mutima ngo vuba cyane. Hari isengesho cyo kuvuga ngo Mana mbabarira ndumunyantege nke. Sinigira ishiza nkora nibeshejweho n'ubuntu bwawe gusa Mana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Agomba kwisabira akabwira Imana akazabwira Imana ngo Mana mbabarira. Mugabo witunguriza Zakariyase ndamukunda cyane mureke mwambara ngo zamukoresha cyane ndakuza gusoma igitabo cy'Ubuzuzi. Bagabo uretse abo muri Bibiliya abagabo bagera kuri 4 bandemye muri nonzira bakankunda. Nico cyari cyanajanye muri Kenya. Muri Kenya nani narajangwe na Billy Graham mvuze ngo zogenda. Nanagiye ngo uzofate processes ni maraje muri Amerika. Nje kubona Billy Graham. Billy Graham ariko Billy Graham we yuba we Billy Graham we urabizi nawe. Urabizi ko ngukunda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kandi nkamukunda rwa rukunda pana bwabo kundi bw'abakungwa n'abakobwa ari mu kubeshana. Bakazana ugatuti ngo nje ubwanje gushake bwanje. Ngo ndaguhisemwe we musore ngo kuba umugabo wanje wisezerana. Ngo ntaco nzobana ngo uzogukunda, uzogukundira umuryango, ngo uzokwihanganira ngo tuzobana nawe. Tutandukanye nawe ngo n'urupfu ngo cangwa ngo Yesu kisagarutse. Hanyuma ugahura nawe yatandukanye n'umugabo ntarafa kandi na Yesu ntaraza. Yaje kuza ko twarabimenye. Siko wawe meze. So twarasigaye. Muri guseka. Dore ikibazo twagize n'ikingiki. Niki turi mu guseka inzuzi. Ntago byorosha. Umuntu akaza kubeshera ku gatuti. Akabeshera ku gatuti k'Imana. Ngo zakwihanganira, ngo zamwihanganira ngo dukize, ngo dushonje, ngo cyangwa tugize gute. Ngo kizantukanya kandi yamaje kurangira ngo ibingibi ngo mbirahira imbere y'Imana, ngo n'imbere y'itorero n'Imana izabimfashemo. Bene Sekewa mu bizaha byinshi bagiraga. Bene Sekewa murabuze umva nani? Bene Sekewa muraza mumva babane muri Bibiliya. Babari bagiye gusengera ngo kavuga ngo turokirukana mu izina rya Paulo, ngo mu izina rya Yesu ngo na Paulo mwumva. Natwumvikanye Paulo. Mu makosa menshi ngo bagiraga ngo bari baramenyereye Imana aho kuyimenya. Bari baragize gute? Bari baramenyereye Imana kandi cyane itorero rya none. Cyo kibazo turagifite. Wamenyereye Imana aho kuyimenya. Aho kumenya Imana barayimenyera. Niyo mpamvu umuntu ari mu kugenda agakora amanyanga yamara niyinga akaja gufata kamera, akaja gufata mikrofone mukararira. Yo. Ole. Yesaya twarimo tuvuga yakoze ingendo zitatu kugira ngo agere mu bwiza bw'Imana.
natwe dusaba nk'abakristo tugomba gukora. Urugendo rwa mbere wanese asifiwe, umukristo agomba gukora ngo ni urugendo rwo kuja gushaka Imana. Biza bivuga ngo umwaka ngo Uziya yatanzemo nabonye Imana, mwami Imana. Nabonye iki? Mwami Imana. Napana bandazuvuga ngo ngo guhica Uziya yawe. Birya abizi theology bivuze ko kwetso twama umunsi uzigisha kavuga abaye theology bakurimo. Bazava ngo uyu muntu yagiye gutora. Ntabwo ngo ubanze wice Uziya ngo uriho ngubona Imana. Umwaka Uziya yapfuyemwo niwo mwaka Isaya yabonye Imana. Ariko ntabwo ngo wice Uziya yawe. Ngo wice Uziya yawe, wice Uziya wawe akazamaterana n'amapokeyo ntabwo ari nane. Biri kure na context ya Bibiliya. Kure. Nta kwica Uziya. Abandi bakamba bihira ngica ngo abande ariko Mana we. Ariko Mana we. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko urugendo rwa mbere rwo gushaka Imana bizavuga ngo umwaka Uziya yatanzemwo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amaze kubona urwo rugendo ngo amaze kubona Imana ngo agaruka mu rugendo rwo muri we. Ngo amaze kubona Imana ngo ndavuga ngo mbonye ishano nje umunyaminwa yanduye. Tiwo kwimenya, tiwo kwisobanukirwa utarabona Imana. Sho. Haleluya. Urugendo rwa gatatu iyo umuntu amaze kubona Imana akakora urugendo rwe yakisobanukirwa nibwo azabona guhabwa imbaraga zo kugenda akakubwira abandi Imana. Izo biye zakera bimaze kunanirana usigaye ugerageza byarashaje ariko urasaba gukubita amababa mu gihe cyo guhemburwa. Bwana Yesu asifiwe. Petero yaravuze ngo mwihene kandi muhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwibazaho ituze ku mwami Imana. Yo. Amen. Ay. Urugendo ntabwo rwoshe papa. Gendo sibwa barushije kubiratira ntabwo nabwira ati birabizi Imana mutima wanje. Urugendo rumaze mu imyaka 37. Urugendo rwa busoka ngo nakuri. Twagurukanye n'abantu benshi. Ubu bamwe nabaruze. Bandi nabasamanye uruharugwa. Abandi byarabananiye. Yarabakubisi bakura ku nzira bava mu nzira. Imana ishwe kunyabitanga ari hano. Nyabitanga tuzabo twataramye ubuvira. Bamwe ntubazi barunaka nabo runaka. Baracayi bamwe. Yarabakubisi. Bavuye. Yarabananiye. Nayo so guhura numwe twataramanye twakize gutaramana handu. Yageze yerwa nk'abantu. Yageze yerwa nk'abantu. Hakika Mungu kuva naba wa mugani kuva yavuka. Haleluya. Yageze ashora. Ariko ejo bundi nageze ahantu haravuga ngo hafite abana babiri yabyaye. Urumva amakuru yeme. Muyumbe wereswe yose akazara abana muri kariti. Umuntu yoririmba akamukorera agatera kuri tenura agafata mikrofone bwace ngo bamufasha hayasoma ariko tampanga idahangwa kweli. Mugabo ngo yebunye murengera avuze ngo tahanga idahanga ngo niyo gunga munka yarateye. Ariko ni gitangaza. Yovuga ngo haleluya kagira gutya gacha kagusa. Kiranga kaga kofi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo munyuze inyumba mwabanga ibikoresho byinshi bimwe zo gukoresha agaciro n'ibindi zo gukoresha agaciro gakeya ariko aravuga ngo ariko umuntu niyeza bitandukanye n'ibidakwiriye ngo azaba yindutse igikoresho cyiza kigira nyiracu umumaro. Haleluya. Haleluya. Haleluya kesika. Meridation encore. Dris. Akuvuza amakuru papa. Nuko utabiza kuvuza amakuru. Nuko kimana uvuza amakuru nuko turabavuga butumwa. Ariko ari amakuru uvuze. Uvuze no kuvuga amakuru. Amen. Hakindi kibitera ni intege nkeya. Urero ugomba kwisaba ubw'Imana ngo Mana unijaze maombo
maombolezo yacha. Bwana unijaze maombolezo yacha. Bwana unijaze maombolezo yacha. Tiba. Amen. Haleluya. Umugabo umunyakuri Ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Vugo yiwe ni hamwe. Tegereza umunsi n'isaha. Gwari data wabivuze bizoshika. Asifiwe. Haleluya. Asifiwe Yesu. Apewe sifa. Asifiwe sana. Atukuzwe Mungu wa milele. Asifiwe milele. Saba Imana iguheze imbaraga. Saba Imana iguheze imbaraga. Bwana asifiwe. Tupe nguvu Baba. Utufariji tena. Maana neno lako ndilo nguvu yetu. Tupe nguvu Baba. Tufariji tena. Maana neno lako ndilo nguvu yetu. Amen. Asifiwe. Ariko yeno. Baye gutekana Imana. Fasha. Kila uwepo wako Yesu hatuna nguvu. Haleluya. Muombe Mungu akupe nguvu za roho na akupeye upako. Wongere usigwe kandi. Haleluya. Birivuga ngo niba gusigwa mwasizwe ni kuguma muri mwewe. Tumugisegera ibintu bisiba. Tuzoja mu ijuru. Tuzoja mu ijuru. Abakashura kazavuga bakarima ngo tuzoja mu mwuka rimwe ngo tuguruke mu kanya gato ngo tube twarigeze. Yamavuga ngo ijuru rirahumbuye. Ijuru ryahumbuye. Tawala tena. Tena na Baba. Amen. Amen. Musi ijambo zavuga mu Kristo uyu mu gitabo cyo yanditse kitwa ngo mugenzi. Haleluya. Bwana asifiwe. Umunsi ngo itorero mu Kristo nabyiringiro baramaze kwambuka uruzi rwitwa rupfu. Ngo bageze hafi kwegeza Siyoni. Ngo babonye bahure n'abantu benshi baje kubakira. Ngo barabakira cyane. Abamarayika ngo bararunguruka ngo se abo ni bandi. Ngo baravuga ngo abo ngabo ni babandi bamesha imyanda yabo mu maraso y'umwana w'intama. Haleluya. Ngo mara kuvikana ibyeshwe. Ngo Imana iravuga bwa yonyine tanga oda. Iravuga ngo mukingure ishanga rikiranuka. Amen. Aya makusa ya hano nukukima. Aya makusa hano saza hekiranga. Sota. Waba wararuhiki wa musutabonye Yesu. Bitaramo wataramye waba waruhiki uye musutabonye Yesu. Indirimbo waririmbye waba wararuhiki wa musutabonye Yesu. Haleluya. Nimuona zashira urukumbuzi. Tuzaririmba, tuzaririmba, tuzaririmba. Tuzaririmba twese urufaya. Gatatu. Nishaka ndangize kukitigeza zavuze. Gatatu ngo gomba gusengera. Turacyari gusengera bwa yonyine. Ngo ombe Mungu ili awezeshwe na kukua katika kiroho. Akomba kusema Imana ngire ngo Mana we shoboza siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani. Lakini ninaomba Bwana washa moto. Agomba kuzayisabira ngire ngo Mana we ushoboze kunesha isi, ushoboze kunesha umubiri, ushoboze kunesha satani, ushobore kunesha hanyuma tundekere gutyo umpa imbaraga zo gukura. Kure. Paulo yaravuze ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ngo tubabasha uko bukeye nuko bwije. Waresa sibiwe.
uri muguhura n'umukristo ugahura n'umukristo uko musize muri 25 niko akimeze ndetse ugasanga bamwe byarashize asigaye akanika gusa n'ibyo gukanika gusa umurebe erega Vanessa sivisa haleluya Imana irashatanga umwaka irashaka umwuka umureba yatera yari yazina yavuga ukamubona n'umuntu wakamukiwe kera ibi ndasiga gusa sigaye ubwenge eloquence ariko umwuka w'Imana ntawe mukiba mupe kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana ariko nubwo mese uza wisabira buri kubukene n'ubwije n'uwishura mu gitondo wisabira bwire ngo Mana we niwezeshe tena unipe nguvu za kukuwakira mpeze gutera intambwe Imana wa mugabo umunsi ngo Baramu aje kujana gukwiye yagize inshuro 7 ahindukira ngo akagenda mu gikombe agatura ibitambo yaje gutura itambo ngo aje kuva mu bwoko ngo akavuga ngo ubu bwoko ndabureba ngo n'ubwoko butoye kwako ngo ndikuzabara mu mahanga akagenda mu kindi gikombe ngo yaje kuvuma akavuga ngo ndabureba ngo ninde kubasha kubara umukungugu w'abayakobo akagenda mu kindi gikombe akavuga ngo ko ndabareba ubabunzemo ngo nikintare ingore yagenda mu rugendo akavuga amen Imana ubwiza bw'Imana ndi wobuhesa ihinduka musha ihinduka shiko bukene uko bwiye ukuteye intambwe ibintu ubundi busha ariko kubera kuko bamamaje bakamushira hejuru Mana we abe no kunyura mu gitondo bw'Imana ngo Mana we umfishe uhishe izina ryanje Bujumbura uzovuga izina rya bizima avuga izina rya niko nabw'Imana mu gitondo uhishe izina ryanje wondeberaho reka kubwira amakuru yanje nibwo wundeba ukabona ndakomeye ijambo rya mbere ndagapfuza katabonye se ijambo rya kabiri nakuze ntazabona amata yo mwacu tuzatusizwa amata gusa ijambo rya gatatu aho mvuka ni mu gishurusuru n'urukuri gusa ijambo rya kane nta mateka afite akomeye kurabona wobona amateka yaje ntawo mpa mikrofone y'Imana uretse ubuntu bw'Imana gusa Vanessa amen haleluya nigeze kugira kimwe kimenyera ikimenyetso 96 nari mfite ubukere mu gishanze nari mfite ipantaro imwe nari narahawe na mwene data muvandimwe yaratabatse izindi zibiri imwe yari yashitse ku mavi indi cike inyuma noneho ariko ngakunda kurimba cyane kandi nakundaga nihera kubona wandugu niwe kubona cyane ariko bagara ku gitero cyanyuma kumiriya hata uko mu mashindano ubwenge burashika noneho tukaba twari dufite revera wacu muzuzi yatahutse muzuzi Imana imwezi urukorera shira ariko bagabo Imana ayi mona we iyo nibuse muzuzi nkwibuka gombero nzanuva komera to zanuva komera vuga uwo tugara muzuzi Imana we uwo tugara muzuzi uwo tugara w'Imana ngo ari ukuntu banyapeya n'abasendeke n'abandi bose batwinjiyemo abanyamahimba bakoze Imana we iyo muryamye we ingera yazabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe zabona ibyo twizeyeyo byose iby'umutima taratekereza tuzataramana abera bose banesheje umubiri ndetse na Satani tuzahora turirimba imbere nawe mbega umunezero tubonye Yesu haleluya nyanganira abagabo bigeze kuba mu mihana bakagenda ntanda bateye abagabo bigeze kudateranya bakuye umurimo w'Imana neza abagabo w'Imana none basigariwe mukomeza baguye isari bose mubasomereza zandiko
geza ku irembo. ubu nyine kirakubembereza ariko umunsi w'amateka izo guhinduka uvuge rwose afure bazava ngo nibwera nyanga izo kumugaragara. Naramubwiye twari kumwe nimugoroba ndamwe ngo reka kwandika message arangara yandika. Naramubwiye ngo agire gutya arangara bikora. Nta uzoyihishira. Uzoyisha nawe se. Icyakabiri ngo azifashisha ni ijambo ryayo Bibiliya. iyi Bibiliya muza mubona. Iyi Bibiliya muza mubona. Iyi yeme sije kubiratira abo tubame barabizi. Ubuzima bwanje ni ibitabo. Nibudumbamo mu gicuku mu wanje nijoro mu gicuku hazabwo nkora kavuga ngo uyu munsi wa none nuwo kurara nsoma bugaca mu gitondo kicara ku ntebe bugaca umuse kukasa tarahumiriza ariko nta gitabo ndasoma kiryoshe kimeze neza nka Bibiliya. Bike Warren yaravuze ngo uyifashe Bibiliya mu kuboko ngo uyifashe mu kuboko gutya ngo ufashe Imana ngo iyo irambuye ubuyibonye ngo iyo utange kwisoma ugatangira kuganira nayo ukumfashe gutya fashe Imana ninyirambura ndayibonye nintangira kwisoma tangira kuganira nayo. Ariko abantu Reverend Nkomezi igeze kuvuga ijambo rirantangaza aravuga ngo gusenga ngo nukuvuga ngo abantu bari mukwirirwa bavuga ariko bakananirwa gusenga. Gusenga nukuvuga ariko abantu bari mukwirirwa bavuga ariko bakananirwa gute bagasenga. Abagore mu segeranyo kwizavuga ngo nibo bazi kuvuga amagambo menshi byibura ngo ku munsi bagomba kuvuga bazavuga amagambo ari hagati y'ibihumbi 200 na 250. Abagabo bakavuga 15 kugeza kuri 20 ariko abagore nibo bazavuga amagambo menshi. Sinjewe nije wabivuze n'abandi banzuze. Amen. Ababyeyi bari ahangaha mureke kundakarira. Sinjewe wabivuze. Wanesa sifiwe. None ga kugira ngo cunguze umwanya ndeke gutaka umwanya cyane ni byinshi. Umukristo umunyamasengesho